College Bun Vibro Session Pat kajim tip nam ta kubor light kam ki ba light yang ba ka MPSC te kidang super light arpo tarik ikan di pus ki light kumba inyo po kandai tali e ki pus hapo kaneka MPSC ka qualification kadai class 12 pass sejrong ki ba pass class 12 ki la ban apply nam ta ki pus yang ba ka MPSC tak ba pinon kam da DSC login dan MPSC login di uju hi te login me apply nam ta ki pus pas kelas 12 tengina page ikini detail WPW lada ko ban apply tesa page video do ko bukut te kelas date ban apply nam ta kini ki post joga LDA kawai di LDA kadai arpo tarik Disember ai porship nai kapen kipen mi arpo tarik November pen kod arpo tarik Disember tesa lek kham kloi one up ya ka last date lada ko ban apply no kloi kelas date kandai arpo tarik Disember ar jarak sau ki post ki don arjai kadai joga LDA lower division assistant in the various heads of department te kita tal post baro kita duduk nrupho teli ki post nam tagine te kidon ki post ki bala sa na dukun shwa te category wise number of post kidon lang itu live nru teli bat ki ba advertisement ki ba dang wi thmai te kini ki barang wi thmai kidon number live nru ki ba na dukun shwa advertisement kidon duduk recommended by MPSC katu te ki ba on field vacancy mo kidon duduk arp sauteli te la ka jong kategori mo kat kum ka roster system ngut ba ki balat thmai ki dei live nru tali UR khan nru khasijantia khan argaro artali OSC OST SC te na ki ba sakut na dun shwa bade ki ba on field vacancy kini on field vacancy ngut ba sautali napo khasijantia garu khat khandai tali nadu arja khat khandai gane kini on field away OST SC te barok gelong arp sautali te total lang gine baro artali kin long way drup ho tali ki post pas kas 12 ma ko apply select kam kloi te second ko bede te saka post kam arp de kade assistant inspector of excise under the commissioner of excise kane ru pas class 12 hi phila ban apply ki don kumba khat khandai tali ki number of post lai tali UR nyo khasijantia phra jonggaru bar kawe jong OST SC category la ko ban apply no kan mau kasnem nam tagine kan debet khat phra hadu lai punyus nem la kan thup lang ya ka age relaxation ka bolong sans nem ngot khat phra hadu lai punyus nem nang la ban apply marba ka operation limit ka dei sans nem anom ong yiki bala dap tre kam sarkar lupa kata kai la ka jong re yaki balong general bay baro te ka bai apply nam tagine nam ta ka post number 1 kan dei lai spa san pho yaki general dari nam ta jongi ki SC/ST kan dei shispa new pusan kawi ke post bat nam ta ka post number 2 ka dei laispa arpho nam ta ki general nam ta ki SC/ST kan dei shispa andrupho kawi kene shispa andrupho ada apply marwa kalong half the number half for ST half the rate for SC/ST te laispa arpho kalong shispa andrupho kalong smart stang there's a like keberan kam ku ka apply dengan baga website mpsc.nac.in lane pilaman max.recruitment.nac.in ru kalong hiang turu si login back nda pila login sila la ban apply lada pimpat da register ilade pihak register shwa lada pila register nela pila apply teng ka DSC lane MPSC lane gino gi post pion gino te ka de uju hi registration si login back apply siu pisa lada shu abai tang ka exam kan si apply be pokot kubar kinom pha message re po email statang lada kumno ka change ke system kin la ban update te kin sapha message lem konta kin pha re kin plaj be ling ba ka khot khubar te nam ta kine ka exam nam ta kine nam ta ka LDA ka exam kin don be ka de live spa mark kan don be ka general english but ka general awareness and aptitude kum balong ki we pat exam but nam ta kane ka assistant inspector of excise under the commissioner of excise kane kin don ka general english ka de live spa mark hi kin don general english general knowledge and aptitude but ka arithmetic class 10 level long life pak mak waro te kasodan sa personal interview dan kasodan sa ka finalist eta kan ei jeng tip kule shubun